Enenthi kuma kisioni cha Kauma wodini ya Matinyani Kitui cha uthuiloni wa syua nimaungamya contractor ula endeesye Waki wa choo cha Sivitali wa Kauma kwa kila maweta choo Kyoo ta kyakitwe kwa mituki vate mitalatala miseo ya Waki vala maweta ta kiteunengwa ivinda yila yailite ya kunyaa. Enenthi nimaweta milati mingi kisioni Kyoo yithitwe ithukumwa kwa kuvitukithwa vala matwai sya umbano Sivitali ni usu na ndongo sya serikali ya Kitui kuma kisioni Kyoo vamwe na injinia wa maundu ma myako kuthima choo Kyoo na vala mutaalamu usu waweta tave na mavitio mwakoni usu tondu mwandiki witu Onesimus Chalo ukwelesya. Enenthi kuma kisioni cha Kauma kila wodini ya Matinyani Kitui cha uthuiloni wa syua nimaungamya contractor lo endeesye Waki wa choo cha Sivitali wa Kauma Elvisenda kwa kila maweta kana akite choo Kyoo mituki ate ukinenge ivinda ila yailite kunyaa. Vala maweta ni mwisho munene kwa Enenthi ala meutumia Sivitali usu na muno evindani imbwa yailite ino kuoto kuisioni mbingi mainana na mutongo itiviti na kukomana na ndongo ikuma serikali ni akaunti ya Kitui ila sivikite umbanoni uu. Enenthi asu matongo ni Alex munyoki nimaweta kana mitalatala ila yailite kwa atewa choki ya kwande na atewa na kutumwa madikilela nundu milati mingi kisioni ki ithito ithukuma kwa kovetu kithiwa na ndithito imatedia kwa ivinda ya sata Enenthi Makauma. No ni silabu ya akwa nai kana silabu ya akwa to mundi na immediately silabu ya kolokelwa olondo thika ni mitha syua for around 7 days ni kana iza kwililwa makali indi kila kina atumie to react undu ni uzu ni kwithia silabu thekewa kiokoni ni pundi no nambeizye kwaka ata ngithije silabu neka kwa matukala yailite kunyaa ikanya ngithwe ingene waweta kwithia mona nyakula kwina mavitio mwakoni usu ijinio live kita kisioni kinu amatha kwete ataalamu kukunikila mwako usu kwa choo Kyoo ingi na yeka mawali ukum choo Kyoo kula twasya kebishwe engineer ni wasya nukuete experts ni kana moke marekebishe kula tuonania na wethia fundi ula ukwaka chombe ni ndakwaka nesa then nukumanza fundi ungi okay ni kana withia ni warekebisha kula kwa yailite ithio nundu tunenda choo chakwe lakini procedures zila yailite wailite ku apply kwa kachoni no zioto na apply ithio tuina pressure kana choo twenda chakwa mituki. Enenthi ni maweta milati mbingi la ithito itwa iso kisioni kicha Kauma ithito ithukuma kwa kuvitukithwa kindu kila maweta ndithito yikala kwa ivinda ya sana na yuma meiweta mbesa sya Enenthi ni sisi utumika nae ila manengwa milati indi ithukumwa nae vate umelu. Katika silabu la sithito sikiitwe kuno kana siekiwe itwe endeesye nundu ngali sisilite ku nisi utopoka taili nundu waya umile yulu na wathukiani simiti wethia ona maikwatanite kou ukolokiusu wethiwe katika silabu ni situ iwithitwe na mathina maingi muno ona andu maendete na mau ni makumiswa ni wayosu kou ithi twikuota nundu wa utongo yulayu uiko ni kwithia kethia venza mayiti kila syua inenesi ndusu na yesi ikunikila undu syaile kwikwa withia nusyo ni kana sikekwa undu kwa yailite cha usenya kana ila makulia bikio ya kuonenya kimanda cha mbesa kila kivathitwe choki vamwe na kampuni ulo nengetwa kandarasi isu yo serikali ikambisa milati ya kutethia Enenthi ata matena bikio ya kumonya undu meuthukumwa na meuthukumwa ni au miradi twithukumwe ni twithitwe tukuona twivaluka miladini kwisila contractors undu tuyonemwe iseuvitwe tamalelo ala kula kwakitwe slabs nisiumbukite syuma Kauma simiti Kauma na nundu wondu usu nojo gitumi twonie nao tuthikilia nundu wa mulandi uzu endele uthukumwe nae tusyaisye na yu ithie ta community twenda miladi yonse twanewa ithukumwe nesa isitwe nesa ni engineer na no tukwenda rwize kwithia nundu wa kulekelelia community ni tukwenda kwithia to empowered tunewe pawozu wa kusizia miladi la tunewe ku Kauma ni kana ivikia kuthukumwa undu yailite vote lingwa movo mutongo TV kuma kaunti ya Kitui. Onesimus Chalo.